Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopho near Fire Brigade Shillong. Nakadaw ka jingbam patsya yaki yang mani ban play hakini kisan banai balala. Kum sibenta banyada na ka jing sapriang uknyang jingpang COVID-19. Kala pelong ya ka jing sang samla jong ka kasi jantia Presbyterian Assembly. Ban betha yaki balang baro bakin rakhe yakane ka Youth Week bat Youth Sunday mentaus nam arajar arpau da ka bapen I lingba ka YouTube. Kane ka Youth Week ka balas dang nadu ka live hoy terek unailar bat ka bankot hakan rew terek unailor mentaus nam arajar arpau. Yaki program on tab haki YouTube kenang baki para banget kinyo ban sngap halaki jong ki yeng ya ka khobor jong ublei. Kumjuru ki kon kristan kila ban pelong ka jengrakhe haman ki tiluyeng kadba ampat sya ban play yaki yemane. Halor kini ki jibam yo alat ban rakhe yekini katayo bekerpang jong ki samla jong ka balang Presbyterian ka Batisi TV kalayo ban yakran kerpang bat u administrative secretary jong ka KJP Assembly u pastor HM Walang. Ani kong na empa wijing songo yo blay balang penna yekni bagi penglong yekini ka Youth Week yo Sunday. Ini kalian jongi ke office, juga jeseng samla KJP Assembly, ni aku blay, ni Youth Week, Youth Sunday, kebasuk ke bakamen, ya baru kikun samla apa KJP Assembly. Di inisiatif baru, ini kisah teligi benai, ini misalnya ban pelong, inu jeseng yang mana, di kalian jongi jeseng samla KJP Assembly, ialah betah lagi. Jeseng samla baro apa ki sinat baro arteli baki kinrakhi lagalong haki yang isem ki jongki dan ni daki online service di dokumen ba nilayo I ba kani kadika sngi ke basau baki ni kilai teligi meet di babun ki program ki maper kila penlong dan baki TV channel baki online baki YouTube channel YouTube di bagi pun samla kia sitrem haki jingrakhi ki jongki ya kenika Youth Week Youth Sunday di next camp bagi ken nangyo program paper haki ni ki sngi iba dangsa adu ke Youth Sunday jongka ndruk-ndruk jong benai September ajan adho di wajahnya sisa kalong ba nabu ikan team jongka Youth Week Youth Sunday ka on ha ka partai ndrei om jong partai pension rim ka gospel units kunong ba khat nyo berkat khat sao ai kidon hi kijing do nong namar ba ki babun ki bala banle ini ki online service ki day dan ki balang ki bala kham dan sinisasor regi balang ki besinong kendong ki babun ki balang sinong kendong ki numlak hi ban le uta bagi skem siara ki jarjar hi isem ki joki yang gani ka Youth Week bagi Sunday.
simut kalong ba try chung Jesus Christ la kren shai ala ki jong sindran ni em hagani pertai ga bada ki jing ki jing jinja jing sni ki jing thala ki babon ti nama kata uduai gerpang na ga bentar ki jong sindran berki banget baro ba ublei un sumar un sukher yaki un penkentang yaki penlong ki siteli amar ba kin long ki bri ki bakat pan banget ki ba long ki nong buat jong u kin long ki ba kerpang hagani ki pertai ki kin omle ino ki kam ki ba katkum ki jing penlong ki jing ya jong ni ki pertai hagani ki ski ki ba mentah hamtam kapat chuja hi kum gani ka jingja re ki buan hi ki por ki ba wilayah bintala ki pun snem orang berikut samla ki penlok program repair ki yeng mani rei gani ka sing penlong ba kan ka snem pemila du sibun ban syakri oblei akan kom ka ba kinyami renti ikon samla jong ka balang kalau ke jing sisa hi bagi babun ki kun samla jong ka balang ki balas kem ha jing ngei itu tikem dasak ta nama bagi yo ki syakri yo boleh ye ki sem ki joki ada jing em ke masimet ke joki rei gidon ki tikut samla ki berang telot ki jinget ki berang em bat ki jogani ke pertai ki te lesi ki la awan kelet no to ada ki jing syakri blei ki la let ki wei ki kam ki wei ki jing so ha jogani pertai di kala menlong ka jing kita ka bejur na ka ki makum kita ka jing sisa te kalong ba nama ba sokar kampat syat ban penbaptis ki kelung di na terkadau sigi babun ki balang kipat sim perkhen ye gani ka an ye gani ka jing penbet juga health department juga sarkar ni kermen ba kini ki benai ki banuan ki berapin ya bet ni renti mengelak syakri oleh yang mana bawa penlong sakramen balang kidon hidup tuan ni pastor ki ba ya tru khana ki be lab ki kerteng ke jontra ju space ba ini di YouTube channel mat ki TV channel tindrei ki wapun TV mod ki lasya lek rung saki yeng tang gitu ki badon kam ki bakhat tindrei ban kenya ka room ban ong ba ki ken penbet ki dagino program te ke melasyo ya menta na yani ka pertei ka lomba ni hak ban ya jengai ni hak ban ya sumar ya ladi simet ngimtip hanu ni hanu nyuk nyang jipang bit lan udon